Biramugeza ngo icyari kigoye no gushikanga. Oya mubwira ngo icyari kigoye no kuwashika. Iyi ndirimbo y'Abadventiste ndayikunda, narahamagarwa na wose nsengera mu Badventiste umunsi wa karindwi. Bwana sifiwe. Reka mbanza mbahereze kubamya gatoya. Ariko Imana ubuzima twari turimo, murabona igihagararo mfite? Ubuzima nari ndimo nari mbayemo ntabwo nari nzi Imana. No. Nagendaga imbere y'abahanzi bano ba Band Boys, ba Drum Boys mu rwo ni Rusizi. Ninyo bakiraga iyo bazaga Rusizi. Bwana sifiwe. Nari ndi umusore ubu naragabanutse kubera kuzamuka umusozi n'umushaka imbaraga nshaka amavuta kugira ngo Imana inkore ku maso cyane. Ihwezesha amaso yanjye mu mutima kugira ngo mbashe kureba ibyo abandi batareba. Kugira ngo amatwi yanjye abashe kumva ibyo abandi batumva. Bwana sifiwe. Igihe umaze ku musozi kandi kirahagisha. Nahoze n'umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Ubuzima bwanjye bwari bwarapfuye. Ubuzima bwanjye bwari bwaranyanyagiye. Ndetse n'ikigali nagendanaga nacyo banywagura urumogi, abandi barabasinzi. Nanjye nari numwe muri abo ngabo. Bwana sifiwe. Nagiraga n'ubugome, nagiraga n'urugomo. Ambaraga neza, mukobwa mwiza nabaga mufite impande zange. Bwana sifiwe. Nari umusambanyi, nanywaga inzoga, nanywaga urumogi. Bwana sifiwe. Ndimo ndihuta cyane. Ariko umunsi umwe Yesu aranyitegereza. Haleluya. Hari ibintu bigiye gukoreka hano hantu. Bwira mwiza ngo hari ibintu bigiye gukoreka. Mubwira ngo hari ibintu bigiye gukoreka kandi bigiye guhinduka. Ntabwo zimisugiza mu butayu. Ntabwo zimisugiza mu musozi. Ntabwo zimisugiza hano wenyine usenga. Yesu yaje. Yesu yaje. Ari mu bwato. Ari mu bwato. Nta kindi cyamuzanye ni ukugira ngo asubize ubuzima bwawe mu gaciro. Nabayeho mu buzima. Bwana sifiwe. Bwa gisitari nsohora abasinzi njugunya hanze. Wabagucene mu bodyguard yarambira nkagenda ngakora akazi. Donc akazi kanjye kara kuko mugenda inyuma bitewe n'igihagararo mfite. Uko mundeba nterura ibyuma. Bwana sifiwe. Murabona? Mana we. Ariko Yesu, ikintu cya mbere Yesu yankoreye kikanezeza umutima wanjye nuko yambabara ibyaha. Imana ni umukozi w'Imana. N'umumama na Imana yaje no kumutabara, ameze neza muri Kigali, arasharamye. Bwana sifiwe. Yari afite icyumba cy'amasengesho i Rusizi ntiwacu nonturuka. Arangira ngo Imana iragukeneye. Nari mfite imisatsi nari narayikaze. Uwo munsi twagiye turababonsa babiri. Nani kumwe n'umbonsa nk'ubitamuza w'umusiramu. Imana ivugana natwe. Nari nzi ko Imana ishaka ko nkizwa kuko icyo narasenga ariko sengera ku byaha. Murumva ntabwo nari nkijijwe neza. Bwana sifiwe. Ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi ariko umunyedini. Mu rugo bambwira ko idini y'ukuri ari abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Kuyivamo nzabanyobye. Imana irangira ngo mwana wanjye urugendo ugiye gutangira kandi inshuti zizakuvaho. Na mama wazakwanga. Bazakwita umusazi ariko nzaba ndi kumwe nawe. Uzaca mu mazi ntabwo uzasha. Ntabwo amasezerano ntangira gusenga. Imana kimara kumamagara yamaye abantu bagomba kumeka mu buryo bwo mu mwuka. Guheka murabasha kubikurura. Babasha kumfata kugira ngo simite kuno nsubira inyuma bitewe n'umugambi Imana nifiteho. Bwana sifiwe.
aho bajyaga gusenga nagendanaga nabo nkazamuka umusozi baba batumiwe nkajyana nabo. Imana aciyemo nyuma rwamagara rwanyuzemo hamezi nk'atandatu ibinyujije mwuka wera tuntu turazamuka. Bwana sifiwe. Nabanje kuvuga ururimi rwa mbere rwo kumpugura. Hari ururimi umuntu avuga akaruvuga ariko atarahanura. Bwana sifiwe. Ntago ariko abantu bose bajya mu ndimi ariko bita ko bahanura ngo Imana iravuze, no. Naho ururimi rwo kumpugura kandi nirinze kuvuga Imana yavuze kandi itavuze. Bwana sifiwe. Imana irambwira ati mwana nzagukoresha uzahanurira abanyamahanga. Bwana sifiwe. Uzasengera abazungu. None irambwira mwana ngira ngiye kuguhereza groupe uyobora. Kumundeba ngando umuyobozi wa groupe yitwa Intumwa Irusizi. Nyamara guhamagarwa nagize groupe y'abantu benshi cyane iruta n'abantu Imana yakoresheje bavugana nanjye. Ariko nahuye n'intambara z'abakozi b'Imana bari bafite umwuka w'abaheti, umwuka w'isebanya. Ariko Imana ambwira ati mwana wanjye amagambo asanzwe ariko nzaba ndi kumwe nawe kandi. Oh haleluya! Urugendo nuko rugenda harimo amahwa, harimo kwangwa, harimo ibitutsi. Bwana sifiwe. Imana imaze kunkora ku maso yampaye groupe tutangira turi abantu 7. Imana avuga ati ndabaguye. Imana iratwagurangira abantu benshi cyane. Haciyemo akanya gagaye gato cyane Imana yese kintuma mu muhanda. Umujyi wa Rusizi nangirikiyemo umujyi natangiye gukoreramo ibyaha. Niwo mujyi natangiriye mu mvuga Imana kandi. Hey! Umujyi twabereyemo abastari niwo mujyi natangiriyemo. Hera kuri gare ya Rusizi nari mfite ubutumwa bukomeye cyane mu kwiyanisha abantu. Abantu bambonye baravuga ati ntibishoboka uyu musore ni gute yakizwa. Mbona sifiwe. Bareba gatuza bareba kaboko ati Imana y'isi irarangiye. Ndamanuka ngira hepfo ku isoko. Ndavuga nagiye kandi navuze ubutumwa mu bihe bikomeye cyane mu bihe byo gapfukamunwa murabizi. Biriya bihe ntabwo byari byoroshye kujya mu muhanda. Gutaha saa 12 abantu barimo barataba bava mu muhanda murabyibuka? Ibyo Imana yarumye mu muhanda. Ndage navuga Imana barabasirikare ba paturi baraza baramfata bitewe n'ukuntu abantu bari banshagaye n'abari banzi. Abantu batangaye. Baramfata banjyana. Bari Wamusore hindukira tugende. Kandi ntihongere kuvuga. Akimara kumbwira ngo ntihongere kuvuga byaturutse mu maguru bizamuka. Birazamuka ndatobora ndavuga. Ndagenda ndavuga mpaka aranjyana ngeza nagomba kungeza nta rushyi yankojejemo. No! Iki gihe kino gihe ntago Imana ikeneye abakozi iki n'abasirikare. Turi abasirikare ba Yesu. Hey! Ahangejeje aravuga ati uyu musore mu muhane aranta bamaze kuntabara agenda. Akimara kuwangeza abayobozi bari banzi nabo kuko nakiraga banzi barazaga narabinjizaga. Bagitifu biri epfo bari banzi nk'umusitari. Batangira kumbaza amagambo atandukanye nabo bagombaga kumbaza. Batangira kumbaza uburyo nahuye na Yesu. Haleluya! Uwo mugabo mwahuye muto ntangira kubabwira. None se ko waje kuvuga ubutumwa mu bihe bikomeye. Uzibiye turimo uje mu muhanda cyo kuvuga Imana. Ndavuga no kuri nende ku musozi ndimo rasenga nange ntabwo ari ngewe. Niba musenga ibintu murabizi muko wamfashe ndamanuka ndavuga. Nese mfatiraho n'ukuri pe ntabwo kandi ne kwangira Imana. Ariko mumbabarire ntabwo bizongera. Afanda aravuga yandika amazina ye ubundi mu murekura agende. Nta minota 30 ntatinze ntayo. Hacha bimisi Imana mbwa tuno mwana wanje ngiye gutuma mu isoko rya Nyabugugu hano muri Kigali. Imana yankoresheje ibintu n'abamamagaye nabo bahamagaye imbere yanjye Imana itigeze bakoresha. Bona sifiwe. Ndavuga nta kibazo. Mwarache imisi imwe nanjye ntambutse kuri Zaburi cyane mona sengera abantu bo hanze. Hari umuntu asenga bitari Alexandre mu Bufaransa. Imana nabwo atujye amafaranga aturutse hanze mwana wanje. Hari icyo gihe imyenda nambuko nambaraga byari byaragabanutse Imana yabajira nkuba ingabanya bikintu bita ubwibone ubu ndimo ndasimbuka ngo ninjire mu ijambo ry'Imana. Bona sifiwe. Ubuhamya ni burebure cyane kuri YouTube Zaburi nshaburiho buryo naje. Ubu ndimo ndakubitaho gato kugira ngo tubashe kugendana mwamye aho naturutse. Ubona naje nturutse. Bona sifiwe. Imana yabajira nka muri vana mu bwibone manura hasi kuri tapi.
umuntu nasenge nonyoreje amafaranga Imana imaze iminsi imbwira ati ngiye gutuma i Kigali kumvugira kandi aranyohereza kimara kwanyohereza ntekereza kugura telefone nafite agatelefone ka matushe nari sigaye ngenda bavuga ati umuntu yarasaze ya Bogare yarasaze ninde uriye ku musozi arimo imvura sanze ku musozi arimo arasenga ni ya bonse kandi kumwe n'abakobwa abacecuru abasore abasaza imvura baguye tuve ku musozi inkweto nkazanagurira muri rigore amwe amazi atambuka nabaga nabaye rugabire nkazihanagura nkanagura ibirenge Bogari ya Rusizi nkagenda abakobwa twasangiye inzoga ariko se niki wabuze ganza koko urasaze banyise umusazi Imana yavuze byansohoyeho mama ganza nawe yaranyanze kubera ko nari mvuye mu Adventiste wo munsi wa karindwi Bwana sifiwe bayetse ko yumva ko nyobye yarambwa ati Bwana jya urayobye uko mundeba nuruka mu muryango ukiza ntago nuruka mu muryango mubi Bwana sifiwe ariko bose baranyanze nkuko Imana bivuze kubera ko nari mbavuyemo n'abametse nabo baranyanze ariko nagumanye na Yesu Mana tuzayivuga Bwana sifiwe tuzayivuga imvura igwa tuyivuge izuba riva tuyivuge hanze na Kristo zitiro tuzayivuga navuze Imana imbundi iriho kubera ko hari ikindi kirere tuba twamaze kugiramo tuba twavuye mu isi y'umubiri haleluya ndaza mvuga Imana mu isoko rya Nyabugogo ndasimbuka rya Nyamire isoko rya Nyamirambo ndavuga bura mu masoko usanga hari abantu bakorera Imana ariko bacuruza uko naratambuka ndi kuvuga Imana nkabona batangiye kuzura umwuka imbaraga mukozi w'Imana amavuta Mana yanjye nkabazamutse mu kindi kirere kandi abana atari ko se Bogare nko kabyaramo navuga Imana ari kunkora yaturutse koko njya hariya mu mujyi mvuga Imana mu mujyi imodoka zirahagara hari na pandagare watekeza kujya mu modoka irabanzaga gahagarara kareba umusore uri kuvuga Imana Bwana sifiwe abarokore imbaraga n'amavuta abamama ndabakunda cyane nari mfite ubutumwa bukomeye cyane bwo kwihanisha abantu maze kuvuga Imana iransezerana ndataha manuka i Rusizi Bwana sifiwe Imana ishimwe ko nakijwe nahawe umugisha narakomeza uriya muntu wampanuriye Bwana sifiwe ndagira ngo utere haleluya mu iteraniro ongera uhayitira kandi ntacyo bitwaye ongera utere haleluya haleluya ongera oh haleluya hey igihe mumaze ku musozi kirahagisha Bwana sifiwe Imana yambwiye ngo iguhaye imodoka nziza cyane Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe kindi Yesu yambwiye ngo arongeye gukoze ku maso bwa kabiri aguha andi maso mashya akira kongera kureba ibyo utarebaga Imana irambwiye ngo hari n'inzu Imana iguhaye nziza iri mu rupangu inzu nziza cyane abonaga ari inzu nziza Bwana sifiwe nimvuga inzu mubashe kuyi paripa hiluwa ebo shiva nela hawa edebo fami ele huwa ezebai le huwa ebo huwa shia na huwa le bobo hele ya baba ya sikare bo de stikere bo ha Jesus Bwana sifiwe kindi Imana namye ngo ntabwo urambara nta nubwo uraseka ayiwe irongeye itugiriye neza irongeye itugiriye neza
itugiriye neza we, irongeye itugiriye neza, irongeye itugiriye neza. Haleluya. Ubukwe bwabaye batabishaka, ariko Yesu yarabukoze. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Kiri mbonye ugiye no kujya hanze byihuse, kuko ntabwo igibeshya. Icara Imana iguriza umugisha. Amen. Reka dusome mu Gutegeka kwa 2. Ndasaba uriya mupapa ahaguruke mu izina rya Yesu. Haguruka ubashe kudusomera Gutegeka kwa 2 1:7. Ndagira ngo ubashe kwegerana imbere yanjye. Bwana sifiwe. Ntabwo ndi butinde kuko nanjye ndi umuyobozi. Abafite Bibiliya, Gutegeka kwa 2 1:7 ku murongo wa 7. Bibiliya iravuze ngo, yego, kuko Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha imirimo yose. Gutegeka kwa 2 1 ku murongo wa 7. Igice cya mbere, igice cya mbere urahera ku murongo wa 7 usoma ku murongo wa 7. Yes, now wahabonye. Tegeka kwa mbere igice cya mbere umurongo wa 7 aravuze ngo, nimuhindukire. Tugenda gake. Bwana sifiwe. Igihe mumaze ku musozi kirahagije, haravuze ngo nimuhindukire, muhaguruke, hanyuma muhaguruke mujye mu gihugu cy'imisozi, mujye mu gihugu cy'imisozi cy'Abamori, cy'Abamoni, n'ahandi hantu hose hahereranye nacyo, hahereranye n'icyo gihugu. Kandi muri icyo gihugu, yego, araba no mu gihugu cy'imisozi, kugira ngo ugende gake, mujye n'ahandi hantu hose hahereranye n'icyo gihugu. Araba hahereranye n'icyo gihugu cya Araba. Mujye ahandi hantu hahereranye n'icyo gihugu cya Araba, mujye muri Araba, no mu gihugu cy'imisozi, no mu gihugu cy'imisozi, kandi no mu gihugu cy'ikabaya, no mu gihugu cy'ikibaya, n'Inegebu, no mu kibaya, kandi cy'inyanja nini, no mu gihugu cy'Abanyakanani, no ku misozi y'i Lebanoni, mugezeyo ku ruzi runini Efurata. Amen. Ku murongo wa 8. Dore igihugu, ku murongo wa 8 haravuze ngo dore igihugu yibashize imbere n'imijyamo. Buretse gatumana we politika. Amen. Ku murongo wa 8 haravuga ngo dore igihugu yibashize imbere, muragihawe. Haleluya. Turagiha. Palasi aliwa hebo de star. Sakota lebo. Lebo huwa hebo de baba. Muragihawe. Hey! Jesus. Komeza kandi. Nimujyemo muhindure igihugu, nimujye muri icyo gihugu kandi Uwiteka yarahiriye sogokuruza muhindure igihugu. Aburahamu, Uwiteka yareba. Barasa gatoya. Bwana sifiwe. Igihugu twagihawe. Amen. Bwana sifiwe. Ya twamaze kugihabwa, haravuga ngo nimujyemo. Bwana sifiwe. Muhindure igihugu. Uwiteka yareba sekuruza banyu aribo Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngo muzagiture mu rubyaro rwanyu ruzakomokaho. Oh, haleluya. Reka twongere dusome kandi Gutegeka kwa 2 7:1. Ibice 7 ku murongo wa 1.
Uwiteka Imana yawe buretse gatoya pala huwa hebo de sikerebo pani pa helebo nokota de bode style. Bwana sifiwe. Ugiye kongera kugarura ibyawo byari byaratwawe. Hallelujah. 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 Professor. Bwana sifiwe. Turarya Imana muraho. Waruzi ko hari ibyawe byari byiciyemo abandi bantu? Warubizi? Muranga muri kumuzamuka umusozi muri gusenga mana warazangurutse ubutayu n'ahantu utageze uri musenga, ariko ibyawe byiciyemo abandi bantu, ariko tugiye guhaguruka tubambure ibyacu. Haleluya. Babiguhemo neza, bamaze kubibyariramo, babitwaramo mu modokari, ariko ntabwo ari ibyawe. Tugiye kubambura ibyacu mu izina rya Yesu. Amen. Wamusore pe. Ngo bamaze kubibyariramo, babitwaramo mu modokari, bamaze kubyuzukuruzamo. Hallelujah. Hallelujah. Ariko ntabwo ari ibyawe. Bwana sifuwe. Twagihawe. Mwagihawe. 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 Hey! Umaze igihe kirekire uri musenga, mu buvumo wagezeyo, mu mazi wagezeyo. Hari n'abagendaga mu muhanda basenga bivugisha bameze nk'abasazi, ariko Yesu yaje. Ari mu bwato, ari mu bwato, nta kindi cyamuzanye ni ukugira ngo asubize ubuzima bwawe mu gaciro. Hey! Pane pa de stikere bo de staya. Aywe, hari abantu bagiye kongera kubona Imana bwa kabiri, ubundi bushasha mu bundi bwiza. Yesu yaje. Yesu yaje. Ngira mugeze ngo Yesu yaje. Mubwira ngo birahindutse, Yesu yaje. Reka dukomeze kandi. Uwiteka Imana yawe, haravuze ngo Uwiteka Imana yawe kuri karindwi, nimara kujya mu gihugu ugiyemo, nimara kukugeza mu gihugu ugiye guhindura. Yego. Ikirukana amahanga menshi, ukirukana amahanga menshi imbere yawe. Ari imbere yawe. Abaheti, harimo Abaheti, n'Abagarugashi, n'Abagirugashi, n'Abamori, harimo Abamoni, n'Abanyakanani, n'Abaferizi. Mbese gatumba aho nogumishe gatoya, mana we ibi nibicu bizanyica. Haleluya. Hey! Ndagira ngo muri amahanga ari imbere yacu. Imana yavuze ngo iduhaye igihugu, ariko nubwo ikiduhaye kirimo abandi bantu. Bwana sifiwe. Igihugu twagihawe, ariko kirimo abandi bantu. Bwana sifiwe. Harimo andi mahanga, ngo na mahanga arindwi yaturusha ubwinshi niki n'amaboko. Bwana sifiwe. Muri iki gitondo, muri aka kanya, ndagira ngo ibyo kurwana si ibyawe. Wikita kuri amahanga menshi, wikita kuri ubwo bwinshi, gendera ku ijambo ry'Imana iguhaye igihugu. Muragihawe, muragihawe. Aha, komeza. N'Abanyakanani, n'Abahefesi, n'Abanyakanani, n'Abahebesi, n'Abahevi, Abahevi, n'Abayebusi, n'Abahebusi. Amahanga arindwi. Ngo ni amahanga arindwi. Akuruta ubwinshi, arakuruta ubwinshi, akurusha n'amaboko. Kandi Uwiteka Imana yawe, nimara kuyakugabisa, ukabatsinda, uzabarimbura rwose. Ntuzagira isezerano, usezerana nabo, ntuzababarire. Amen. Yakwicarira Imana iguha umugisha.
Bwana asifiwe. Igihagararo cyanjye nimugomeze kukibazaho. Bwana asifiwe. Mukarambye ngo hari umuntu ukwibaza ibonsa, nuko nyine ndi bonsa. Imana ikimara kumpamagara nari mfite ubwoba ko izankura kuri siporo, kuko ibi ngibi mu guterura kwanjye ndabikunda. Uyu ni umubiri Imana yampaye kuko yamvuzeho nyine mu nda. Bwana asifiwe. Amazina ni Tuyishime Diodoni Ganza, ay'umuhamagaro ni Dr. Samson. Dr. Samson ni y'umuhamagaro. Ni Imana yanjye ikimara kumvana mu buzima nari ndimo bwa gisitari. Bwana asifiwe. Kandi Yesu yarambye ngo nabo narindaga bazakizwa. Haleluya. Abasitari nabo bazamaruka hasi bubaha Imana. Bivuze ngo igihagararo cyanjye nacyo ubwacyo nivuga ubutumwa. Bwana asifiwe. Kuko Imana yaduhinduye abasirikare bo guhamya ibya Yesu. Hey! Aya mahanga arindwi harimo amwe muri yo yarakomeye kurusha ayandi. Abanaki, urakoze Yesu. Abanaki ngo bari abagabo banini cyane bibigango. Bari barebare bafite ariko nimuze kundeberaho. Mbona ntabwo ndi umunaki. Bari banini bafite amatoza bibigango. Mana we. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bibiliya ivuga ngo tumara kubatsinda ngo tuzabarya nk'imitsima. Wikita kuri ayo mahanga menshi. Wikita kuri ubwo bwinshi ukirimo. Gendera ku ijambo Imana iguha igihugu. Muragihawe. 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 Ibyo kurwana si byawe. Iri teraniro harimo abantu bari baboshywe. Nabonye Yesu arimo agenda abohora. Pela siki bodo staya benefo. Hari abari baboshywe. Baboshejwe iminyururu guturuka hasi kugeza hejuru. Pupale bo pepa destike. Nabonaga Yesu arimo agenda abohora. Nimwakire kubohoka. Bwana asifiwe. Ugiye kongera kugira agaciro muri cyo gihugu. Ugiye kongera kugira agaciro muri uwo murenge. Ugiye kongera kugira agaciro mu muryango uvukamo. Ugiye kongera kugira agaciro mu rusengero. Farao mtu mubaya aliwatesa wana Israeli. Farao mtu mubaya aliwatesa wana Israeli. Farao mtu mubaya aliwatesa wana Israeli. Oh, mtu mubaya aliwatesa wana Israeli. Wambie Farao saa imetia. Wambie Farao saa imetia. Ngiye guhanura bundi nicara. Amena. Bwana asifiwe. Igihugu twamaze kugihabwa ubu nasoje kira. Abimana bye kujya hanze muragiye. Paka yarimo Yesu yavanyemo muragiye. Itangazo rya mbere, Yesu n'umwami. Navuze ngo itangazo rya mbere, Yesu n'umwami. Yesu n'umwami. Ibihe byose kandi ibihe byose Yesu ni iki? Bwana asifiwe. Reba hano. Nagira ngo aho hantu uri uteri intambwe enye wegera hano. Subira gato uratera intambwe gahoro gahoro kugira ngo tubashe kugendanamo neza. Asante Yesu. Ngaho ngwino. Imwe.
muramukunda? Abantu bamukunda mwongere mukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Imana irambye ngo igushizeho ubundi burinzi. Hanyuma numvishe karuvuga ngo wasengeye umuntu hariya ngo niki cyabaye akaboko kara. Imana irambye ngo nta cyo gukoresha, igiye gukoresha ibikomeye. Rangururu tangarize abafite impimba bose, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara iyo duseze. Imana yambwiye ngo izagutuza mu gihugu cyo hanze. Amen. Ikindi Imana yambwiye ngo Mana we akiri modokari nayo Imana iguhaye. Imana yambye ngo iguhaje uburame uzapfura umusaza kandi ntabwo uzigera ugonda amano. Imana yambwiye ngo hari ikindi gicaniro ishyize muri wowe. Hey, bebela huwa bowa ya wabaya. Nile huwa hembo shive. Hao beho eni penipa. Umurimo w'Imana ni mugari muri wowe. Akira gusengera abazungu. Imana irambye ngo ubuzima wari urimo uko wateraga intambwe uhaye uvara inyuma wegerana imbere. Ibugukuyemo niko wasaga imbere y'umusohokamo igusoramo ikwegeza mu bundi ubuzima busha. Bwana Sefi, murabona hano yavuye hari n'Imana imuvanye muzanye mu bundi buzima kandi. Ongera ukomere Yesu amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo musenge kandi mwongere musenge, kubera ko ibihe tujye kwinjiramo biragoye kandi biraruhije. Bwana sifiwe, nta mahoro ahari. Amen. Njyewe ndo umusirikare wa Yesu, navuze ngo njye mvuga n'imbunda zimagaze. Iyo namaze kwinjira mu kirere cy'umwuka twamagoye bitandukanye. Bwana sifiwe. Imana ikimara kumpamagara naje ndi umuriro. Ubwo natangiye kuvuga bameze nk'isasu cyaturitse. Ni musenge, mwongere musenge, kuko hagiye gusigara abakiya beza. Bwana sifiwe. Ariko abafite ikimenyetso cy'amaraso ku gahanga bari mu ihema ry'Imana, ngabo ntacyo bazaba, ngo bazabyumvisha amatwi yabo ariko ntabwo bizabageraho. Ngo bazabyumvisha amatwi yabo ariko ntabwo bizabashikaho kuko bari mu ihema. Abo ngabo bararinzwe. Bwana sifiwe. Amen. Imana yambye ngo uwo mama wowe, Imana irambye ngo iguhaye telefone ya iPhone. Haguruka utera haleluya. Ndagira ngo twumvikane muretse kwicara. Telefone na hano yenge ni iPhone. Reba hano. Ese wari ufite matushe? Rekeraho ngaho. Wananyibajije ariko niba ari byiza wanyibajije, Imana iguha umugisha. Urakoze Yesu. Imana iguhaye telefone ya touch, smartphone. Kindi nubwo Imana yatanze imodokari, nawe ndabona imodoka imbere yawe, kuko ni Imana ibivuze. Ikindi Yesu aravuze ngo guteha inyama, ugiye kuba munini nawe.
Imana iguteyeho inyama mu izina rya Yesu. Imana namye ngo ibikomeye bigiye kuza ntabwo bizakugeraho. Inzara igiye gutera nta nzara izakwica niko Imana ivuze. Bwana sifiwe. Yesu yambye ngo aragukunda cyane. Iri terano harimo abantu barwaye umugongo, nabonaga ari umama urwaye umugongo ariko umugongo ujya umurira hano. Aha uramurya kumva neza ugiye kuguduka. Pipa ebo de stikere bo de style. Pipa huwa ile bo ene huwa ibu edebo de spy. Ini huwa ebo edebo de stika. Imana iravuze ngo umugongo iwukuzeho ni wakira ubuzima mu izina rya Yesu. Ndabona Imana itanze n'akazi imikorere. Nawe wasenga gusaba Imana cyo gukora n'ukuri Imana igwa ubucuruzi irabuguhaye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Iminota yagiye. Imana iduhana umugisha murakoze.